Kua huraina mai etahi whakairo hou me etahi poupou hou hei whakarākaitanga mō ngā whare. Ka āwhina ki te hiki ake i ngā whānau o Kaitaia. E oke nei i ngā oke nui o te wānei. No te atapō nei i rere ai ngā karakia ki te papakāinga o Waitomo. I ko tuia i mihia hoki te mātahi o te tau ki Aotearoa nei ara a Matariki. He wā hou, he timatanga hou mō tātou katoa o tira mō ngā whānau tonu o Kaitaia. Whiwhi atu ki ngā atua. Tūhura mai ana ngā taonga Māori. Ki tēnei te pā o Waitomo. Ko te kaupapa o Waitomo, he mea hauora mo te hāpori o na whenu kei roto e tui nei ki runga i te kaupapa i te ata nei mo te tuwheratanga o ngā whare nei me ngā mahi toi. Whono. Tomo ki ana ngā whare hou. Ura mai ana ko ngā taonga o tua whakarere. Oi te ingoa o e nei pau. The court system, the police system, Oranga Tamariki, MSD, and anywhere that our whānau might need support to navigate either in or out of those places. So that's what Waitomo does. Tā mai ki te tautoko i tō mātou nei whaia, Auntie Katie. Ka uru mātou te taripihimana ki tōna taha, ki te tukuna tu te awhi, ki aia me o na kaimahi, me o na kaupapa katoa, ko te take, ko te iwi. He tuāhuatanga e whakahauora nei te tangata, ngā tamariki e mau nei ki te rāngai auraki, e hoki mai ai ngā whānau Māori, hei whakapiki ora, whakapiki māramatanga. Whare mutunga, te whare wānanga mo te tahatāne, tāne te waiora, ara hene te iwa me ki ko tōna ingoa ko te kahu o te ao. Nā, pēne mai te āhua. To heal our people, the tools that we should be using are our own tools, our own models, our own practices, our own rituals to support us to carry on in this world in a more positive way, that all things Māori are going to be the healing, the tools to heal us. Tēnei te papakāinga o Waitomo, kua toru te kautau, e tā wharau nei ngā whānau o te hiku o te ika a Māui. Hārata Brown, Te Karere.